Nagkari ka di nagtupaldangan. Ngam anya daytoy ngay naramid mo kanya, Paulo. Nagsakit. Kasla madudugtoy puso. Gapoy ti sakit ngayon pa'y mo. Pakawanan na kumakarol. Ikari, saanan ang maulit pa eh. Di na kumamat panawan. Amumet asikalaeng ti babae nga iayatek. Nasulisog aklaeng. Bilag ni Ayat. Nasamit ken naragsak ti agayat. Nang runa no agtaod iti puso. Ngem apay nga adda dagiti naulpit amang gulib iti napudno nga ayat. No masaktan ti puso ket agari ti gura ken limdo. Agrusing tungatapay ti ayat. Wenno lunagen na ti bimmato a puso. Babaen ti bilag ni Ayat. Programa apakay tampukan dagiti nagduduma apakasaritaan may papan ken Ayat. May sapay a drama apakay ted adal ken liwliwa kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Bilag ni Ayat. Insurat ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Tinapalabas, natuloy ti panagsinnarak da Charlie kan Eileen iti igid ti baybay, kat inyam amo ti balasang ni Charlie iti lolo na. Bayat ti panaglabas ti aldaw, nagsinningad nga rod da Eileen kan Charlie, banag agim muraan ni Julie iti nasinged agayim na. Ngem ure no kasta, intuloy latta dagiti dua ti nagsinsinnarak. Nagarem nga rod ti baro iti balasang, agingga asinungbatan ni Eileen ni Charlie. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti may katlo apaset ti pakasaritaan ngayon kam pinauluan iti. Sikalaeng ti umuna ken maudi nga ayat ko. Dito'y laeng programa tayo, Bilag ni Ayat. Ay, makabanog matiagla ko iti agmalam. Medyo adu matikim matang itangal daw. Panagsusweldo nga minkat. Iso nga adu ti kwarta dagiti customers ita. Ma! Mama! Nakariin kayo kadipay? Wan anak, nakalukat ti ruangan. Umunag kalaan. Mama? Anya day jay anak? Awan ka din allowance mo? Ah? Ay, kwa mama. Saan aday na? Kan adapay allowance ko. Anya nga rod ngay? Awan? Kaya't ko lang ti umay makiinistorya kan ka. Sakbay amaturo ka. Ah? Katuan ah. Anya nga iti pagistoryaan ta. Tano siya, dagitila ang kuripot a customer ko ti maistoryak. Adamag dagiti customer asan nga agtawar. Basta nagustuhan da, bayadan da na dagos. Ma? Kasano ngay mat nga inaklo nyo idi ni Papa? Ah? Anya ka ka di Eileen? No kaano na baybayagan anatay ti amam? Isubat ti panang damag mo iti day tabanag. Sigin mama. Istorya amon, kaya't ko lang mat-ama-amuan. Nagamaam mo kami kani Papam dito'y bagyo. Agad-adal kami pa iti. May sa nga na boarding house ti pagnanaudan mi.
Dayjay, na-develop kami. Iso na lang, dayjay matan Pangasinan, tinakay distinwan na. Iso nga, ijay kami anagnaan, kay pasanti pa nagkalay sa mi. Daksang gasat, tanasapan namat nga insubli ti bulod na biyag. Gapo iti pa naka-aksidente na. Iso nasapa kamat anaulila iti ama. Kailiw ka din ni Papa, Mama. Siyempre kasjay talaga no ipatpatag mo ti may sa tao. Uray na bayagan na napukaw. Kanayon mon tulat ta malagip. Kas ka ni Charlie. Ha? No mapukaw mon to ni Charlie. Kanayon tulat ta sila lagip ka kenkwana. Apay mat iraman iti saritaan ta ni Charlie, Mama. Uray saan ka pa'y anagistorya. Amok, isuti kayat mo nga istoryaan kanyak, iha. Kasano yung mat kumangay anaamuan, Mama. Di mat sinundo na ka ni Charlie itay, tapno mapan makimisa. E di simbang pat ka, nakita tinalao sa kinaragsak mo. Kastamatan ni Charlie. Talaga gayam nga awan mailimod ko kada kayo, Mama. Kunada nga ruden. Mapan ka pailaang. Agsubsubli akon. Ti maibagaklaan kan ka anak ko. Amwam pa'y kumaan na imbag ti lalaki nga inayat mo. Masayat mo ta simbangpet kan, Charlie. Iho. Itay na kapayla ang urayan ni Lemuel. Oh, insan Lemuel. Kung ako nagawid kan, imbaglangan, tanadanon ka pa diti balay. Apa gusto? Nag-take out tak itilitson manok. Dito ikan amangan. Kalpasan na, agsyat taman basit. Pampaturog lang. Kasal na ragsak ti anak ko. Apay nga ta. Wan nga ron kasensen. Abay kasal na karagragsak ka. Saan ama iladtawan ti kinaragsak mo ita? Insan, Papa. Adan girlfriend ko. Inaklon na ko ni Eileen. Wow! Ay, congrats nga rin tayo, San. Ay, ag-celebrate tayo nga rin. Ano ka sa? Ay, katuna, Papa. Dahil talaga yan. Mabitla nga rin, tayo saganak ti pangrab diyan tayo. Wala, pagtagam nga rin iyo. Tanay, agririndag iti alagak. Ne. Apa yan, best? Itay ko pa'y anadlaw asuyaab ka, asuyaab. Apay, napuyatan ka kadi? Wan nga rot, bes. Ay, sus. Nagpatpat nagkaman siguro na nagbuybuyo iti paboritong arcade drama niya. Ay, saan, bes? Anya nga, Rod. Ay, awan? Panggap mon sapay ti agilimad kanyak, ha, Eileen? Anya? Saan man? Awan mo ti kasta panunod ko. Okay. Anya nga rod ti makagapo, ti nakapuyatam. Alaman? Jakman amo, bes. Ngam-api nga taadyak malipatan ni Charlie. Jak makaturturog, gapo iti kapapanunod ko kenkwana. Anya? Iso ang kanayon ti adda iti panunod ko. Ti panagis-isam na kanya. Ti kanayon a panagkaduami. Kanayon ko pa'y kit di amatagtagainap. Panagkunang Julie. Ningatan Charlie ti lalaki a para kanya. Di ko na dawan. Wano ti destiny amakon ko na. Ay, sus! Adula amin day ta, destiny. Jak lang mamati kadagita. Umay kakit din, tagawid tan. Itulod ka ni Jibalayo, Eileen. Ay kwa, bes. Jak pa'y kaya ti agawid iti balay. Madamdaman ton ti panagawid na. Mapantapi agpasyar iti mall. At dabaro a pelikula itakat. O sige, ilibre na, ha? Sure. Okay!
Ngamin, uray kaskasan mo. At dan boyfriend ni Aileen amang sunsundo kan mangitultulod kan kwa na. Nukas jay amarabyan iti pagadalan. Nakasingsing pat manday jay nga ubing. Panagkita kat talagang ay ayatan na unay ti anak ko. Ay, sapay lang ko man. Tasaan to nga agbalbaliw ni Charlie. Di matkatugang at ti umawawang. Hello, Tatang? Hello, Luisa? Wen, siyak nga ro, Tatang. Oh, nakaawag kayo, Mat. Kumusta kayo, Mat, tandita Pangasinan? Kasi ti Apo, nasaya at mo ti kasasaan ko dito'y anak ko. Na kayo, ti kayat ko ako mustaan. Na kayo nga agit na. Okay kami laang, Mat, dito'y Tatang. Ay na, matiktikan ako na mangururay iti sumarunuman na bakasyon. Iso lang amin man ang tiwaya ni Aileen apa nagpasyar dito'y balay. Di kay agdanag, Tatang. Ang mga numaysa ka na gito'y nga aldaw, kat makapasyar to di tati apo ko yo. Apay no, sumurot kan tumatin kan kuana. Kailiw ka matin na makita, Luisa. Napayag matin na dinauday, ayo umay mo dita, oy. Wan nga ron, Tatang. Pasensya kayon Ato nga minti pa ka kumikumak dito'y pwesto. Sayang mat nga men, wag rikepak. Sayang ti mapaglakwan iti may sangal daw. Sa bagay, magkit niya. Okay, ni Aileen, kumusta matin ti apaw? At dan boyfriend ti apo ko yo, Tatang. Ha? Sino ay ti boyfriend na? Di ka nilalakay, anam apo na iti-igit ti baybay nga asidag na ti balay. Awanan sa bali, Tatang. Nakitupay ka. Gusto ka ti kunak ang ma-develop na anwa. Awan ba't ka ti didakas na? Alam na kanayon mo kumapalagi panjay anak mo, Luisa. Wen, Tatang. Di kay agdanag. Tadyak matagkurkurang ang magbagbaga ka ni Aileen. Kan maysa, nasirib madyapo ko yo. Amok asaan to nga agaramid iti banag ang makadadaal kan kuana. Ay, mabayag pa iti sumaruno a klasik. Ay, tituyak pa ilaan man mo nga agtambay. Kitaak man kit di nga damayat a pelikula. Agbuyak laangan iti sine. Pagururayak iti sumaruno a klasik. Agure ka. Ni Charlie day jaya. Wen, iso nga pa iso. Anda kadwa na ang babae. Ma, inawagan da kayo ka din ni Lolo Conrado? Wen, iha. Maboring siguro iso nga imawag itay. Kailiw na ka kano. Ni Lolo at talaga. Imbagak met ken kuanan idi nagbakasyonak ijay a graduating akon. Ket ang mga numakumikumakton kadagiti thesis kan praktikum ko. Iso nga ang mga numabayag ajak paylaang makaawit ijay probinsya. Ay kat kailiw na ka nga rod matpi Manjela kay. Kita tuman kit di nga agpaiso. Medyo nawayat schedule mo. Tapasyaran taman ni Lolom. Masapat ta amapan, tagsubli tamat lang nga dagos. Iti kasta, may salaang nga alda o ti panang rigap ko iti pwesto. Sige mama, ibagak to kada kayo no kaano ak amawayaan. Wan man, tani, nabayag matan nga agpaiso dyan na udi ang nagawidak enjay. Kailiw ko matan ni Lolom, kasta matan dagiti kakasinsin ni Papa mi enjay. Sino nga tatyakin kutsi tinagsardang iti batog ti balay? Lolo! Ha?
Eileen Apaok! Tatang! Ha? Agmano ak tatang! Kasya na ka ti Diyos anak ko. Ay, imbag man ta nakaumay ka mo, Luisa. Wan tatang, kinapudno na. Intulod na kami ti boyfriend ti apo ko yo. Agmano ak lolo. Ay, kasya na ka ti Diyos, Apaok. Hello, Lolo. Ay, kasya na ka ti Diyos, Charlie Apaok. Mala, umay kayaw, umudag kayaw. Sige, agyaman kami, Lolo. Mabitla ang wine, tamang isagana ak iti meriendaan tayaw. Tulungan kayon tatang. Ala, iyon iti pinalingki tayo, Eileen, Charlie. Idiritso yun iti kusina. Wan, mama. Numaminsan, talaga nga daragtiba nga saan na mapakpakadaanan niya. Anya ti kayat masawan, Charlie. Asino ti makaibaga nga iti lugar ang nakatayan ti kabsat ko. Kat makasara kakmat iti babae nga inay ayat ko iti kastaunay. Adday ta ka manan, Charlie. Umay kakitin. Agawit tan iti balay. Ang mga nubirbiro kanda tandalolo kan mama. Mabitlang, dito'y tapay. Anya, ang awan mo't ar-aramidan ta dito igid ti baybay. Ay na, lumitom tulakit gindagi ti ramay ko gapo iti panang pisel-pisel mo. Ha? Di ka payag yaman. Tada free massage mo. Hanggang seryoso, Eileen. Dahil ito apaset ti beach ti Jactopulos malipatan. Oray siyak man ngamin, dito'y taan nagamam mo. Dito'y nakita ka nasarakak ti babae nga inay ayat ko iti kastaunay. Iso nga dadwa ang makagapo. No apay asublia-subliak to dahi ti alugar. No bilang addanto man di tapag kinaawatan. No agapata kasya. Agsubliak to dito alugar. Tapno lagi pwek no kasano anabukel ti ayan-ayat ta. Aguray ka man, Charlie. Anya nga'y kumaagapo ti ditan to pag kinaawatan. Apay ko mga agapat, ha? No bilang laeng kunakmed, sana ya? Charlie. Sabay ko ma. Talagi pamtumat dahito alugar. Kat ibilang mo kas may sa karagiti kararagsakan apasamak iti biyak mo. Awan matao dito'y balay da, Eileen. Di maghasak iti pwesto da nga nakaragap da matlaang. Wala, sa dino ay tinapnapananda. Sayang. Ipakita kumakit ka ni Auntie Luis sa tinaalang kaladawan ni Charlie nga takadwa na sa bali a babae. Di ko na siguro day dya at Charlie. Mamahisaan na ni Eileen. Pasensya ka langan, Charlie. Naira nati kaadak iti dayjay amol kat nakita kayo. Malas mo, tanaalaan kayo pa iti ladawan iti kadwam a babae. Naspak kaitan, Charlie boy. Tinasayat. Agawid akon. Agsubli at tulaangan iti sabaling aldaw. Jack makaturog, ha? Jack malipatan timbaga ni Charlie itay. Kaslaan mo na nga addan to ti saan niya pag kinaawatan. Kaslakit din padpadaanan na ti panagapan ni. Saan? Amok asaan to ang mapasamak data. Ngam no bilang taaddan tuman nga agpaiso. Sisasagana ak ang mga wat. Kan mangilaban iti ayan-ayat mi kini Charlie. Jak itulok nga addan to pagrikeran mi. Aramidak amin akabayak. Tapno agtalina at tibara ti pamatag mi iti tunggal maysa. Wan, kasta ti aramidak. Jak lakit di kabailan ang mapukaw ni Charlie iti imatang ko. Saan, Apolos?
Agtalinaed nga ta, ti kinasinged na Eileen ken Julie, ita taad dan nobyo ni Eileen. Papagayam, padaanan ti sumaruno nga episode dito ilang drama tayo nga inkam pinauluan iti. Si kalaeng ti umuna, ken maudi nga ayat ko. Tampok dito'y programa tayo. Bileg ni Ayat. Insurat para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Pagyaman kami, itingkay panang tarabay.